Hambuk waktu au nangasubukan al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala amuin akhirnya ya kau imam biadiin bahain keingatku in aku ini anak marayau bukun anak durhaka. Nalaong kanya sin al-Imam al-Basri unukah pagduaahanmu in mau maasmu bang mu pagduahan in dua mau maasmu in ikaw yan anak marayaw. Arapun bang muri pagduaahan in dua mau maasmu na tumtuma in ikaw yan anak durhaka. Maita kiyabaita hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waladun salih yad'ulah. Hambuok deng hamanga hikawin sintao misan siya nanaykod ha dunia masi-masi in pahala. Imaanud kaniya palom simpakubulan niya hatat kala hikawin niya in anak niya saleh. Biya dinindag busin saleh mangindua akan niya. In pangindua amo padua mau maasmu mga kiaulungan sin Allahu Ta'ala bilangun kau sin Allahu Ta'ala anak saleh sarta in anak saleh haadlaw mahuli in lugal niya halom sulka sin Allah.